fua I lau maua, li ia le lofa maleanga leo le tua, ia, ua moli mailo tau so I fua malamata wola, fai foi o le tātou toi fei roa I le nei aso, I le whaaua wina o le porkalame o le kapite le Ekalesia katoliko. Patalo fatuai le mai mai le puleanga sa moa pia mai maunga tele se iau I maunga iti, fa fei roa ia tu le tātou watulu I ona tūlanga whaalupea, ia mai se uoma paanga, I lato uma o lo muli tai bea nei porkalame va ia sa taitasi, o le so, le ua mo fo le abano le fionga patele Ioane patita ono, ia ua le tātou wha moi moi o le nei aso ma le nei va yasu, alo mai lau mai moa. Talo falo fiong patele. Ya. So I fua muia malangi ma, na fitarenga le vea, e i o le tu, ya, penga fa fei ia kuli, pa ia maurunga o Samoa lo fa pinao na, maua mai nei, fa soa tātou fa tutua, ia ala kapite le Ekalesia, ia, al kako awenga kau so vakas, ia, ele wa pe ese ngi kuwai, kako uma, ia pio koe fa kapu e ma, koe fa manatu ai ki fai ama ngalo ia tātou, melea so fua mungia malangi man kako tunu a mesa tātou puleanga. Ia, malole, tau atai lau fiong pate, whatino ino whaiba, hai maksir wala wino, ele whingo fie, Ioi. Lua misal kai au. Ia. Mal meang kau ko ia. I. Wai nganga mato ko kusinga mo fika kau. Ah. Kakangi alongo yo. Ia. Kau longo. E mi moia le kai ia. Ai. Pai ngo fie fenka. Pongsa pe malulu yo. Ah. Ya ai. Kakela ngonga pa me le tu e. Fengo fie meu. Ya fa ngai sa mo ke muso. Fengo fie me uma pe apatas me ali. Oi. Ya malu le ngusa. Ia. Kako fai ia kalanga yop. Ia langa ile fai misai yop. Agora me foi eu ele foi misai. Ele yusupo yop se. Ele la uma vacacio. Malu lava aftai. Ia. La so I tonu le matal niu. Ia. Pe on ta ia lava yasu. Ah. Yoi, eu so le fau tatu fa soa Samoa ia ala ninka fea le tue so mai ka ko fa sol nei taiao ia ve memoni ia ai ave selo tatu vai fa tangata ia ma pon tatu se masasi mo le tua mele ia tatu talo so afu tama le alu le ngang pa ia amene le tua le matu tama fa aftai mo le tai fo ya wa es fa su mo fo le la wa mau mato le mafana lo fa tausi ai mato le aso ya fa aftai mo le no mato mo fa so ai fo la fio o la upo la sakramento pa ia ya mese o Yesu o sakramento mua mo I matou le au whatutua. Ia, tō mai au whamunianga mese au ina mailo nganga pa ia, ni ia matou fia pe whalongo I lau upu, ni o matou o langa whale aso whatino, ni le alofa I lau fio, ma le alofa le usua tangata. Whamunia o matou teitai whale malo, o matou teitai whale Ekalesia, whale atunu, ia, whapena ona maula latu tofa, ina ia to fi Maria Samoa I una wainga uma ka manuia I whanau lo ia onga ia pui le lato soifua whaletino le mawhawhau ma le nganga mai se foi ne o mātutua o no fuanga I mapuanga lele ia malongo I pulotu ia me whare mai ese tono se mātua tunu ia tono fue o no mainga o ia ila singa mga whamunianga mato whea li nei talo ona Yesu Keriso lo mato wali amene so afu tama le alo le ngang pa ia amene alo whaftai ia ua pa ua tu le whaftai alofa ia le au whainga luenga le tua I so se Ekalesia lava tono le atunu e fo ila to lo muli pe por kalame I vai as tectasi ia
whakalo whatu nei uso ngā ruenga. Mā rō lawa le, mā rō le whanongo mai, mā rō hoi le tutuli mai o tātou proklame. Ia pēr matalinu te musola. E le se Yesu ngā e kāsi o Yesu a tātou uma, le au kere sianga. Mea la lea ia, le a hoi se au ngā ne proklame ia, mā rō lawa whaktai, kako whasoa i tātou whatutua. Sa tai ai vai aso talu ai le o fiong pan le por val fitu wa e val fitu io e fo ka amaka i na so ai fo ka pam tanga wa fa fonga ma wa a se tato tunu ma la fa fonga io le lava ka ko kala noa a tato tala noa i ai su e ale le upo ia me se fo le ia fo le tala tu piu me ai lua a o le upu malitalatu me se fo i pulenga le Ekalesia fa ingo majesty la kogia e le majesty la ona favor o le interpret le upu le tua le tuspaia interpret tradition ia pol tatu le Ekalesia e tal noati na wa yaso yo fa kasi me go e pengo ese a fa ka ke fa nga ia Yesu e fa pengo pienta o Yesu le upu o Yesu inga luenga le Ekalesia e o fatasi la a oie foi ele faiwa o le me kasio ma manatu ma sue po le monio o tuspaia ia meo tusia ia fa pe foi e tato o la ino le fatu to ia so so o le majesty ia po le pule le tama pa ia ma e po ma ia e pe ia ole upo Yesu a kako e foi ai tua o le pa mai Yesu o io uso o ia apostolo le o i kadlei patalina o te luatu ke la kia te uto a kore Yesu fa manuie o apostolo fai ia wai o te au te awina mai le ngampai le sima usia le si le lona tolo personal tastor pa ia o le tua o le ngampai e au fatasi o la awina mai ina ia militino fatasi mala o apostolo fatino nga luenga tala ingon fina ngalo le tua io ale ngo mai la Pentecost le tau e fo na taia o le Ekalesia the morning of Pentecost na fio mai le nganga pa ia e fai ma au penga e malosi le poto le tamai fa to malosi lo to anga me alo fai le nganga pa ia ile o apostolo fa pepean fai fatino la to fai wa Wai dia sia ka mai o peke. Moi la. Ia sia ka mai o apostol so ma la ko malos. Ele ka ka nga o ngale. O ale ele ai no a ko le skol ko sa ngo fio e Yesu. Ale na o foi va dia. O tala e fina nga lo leto. Ia oi fa mo moi. O le nga pai. O le tua la. Na le mai ale na temi. Se o mai temi. Nei la ve tau ave anga fi mai fe ko nga. Ia. Le tanga le evangelia le aluka napi. Oile, matai, sluono. Ya mele fai. Ko finga ale a Yesu mol ta e le Ekalesia. E luai. Ta e le Ekalesia. Le Ekalesia Yesu. Ale fa mai Yesu. Petero oe. O lunga o te atia e ai. Lau Ekalesia. Lau. E o pe mai. Lau Ekalesia ni pete lo kanga fa ku I lau no lau Ekalesia a Yesu au fili Yesu fa vai lungo fa tuo pete ia na for pola o oil ke visole alo le tuo sai fua pa mai lo Yesu vai kadi o epideles kadi mai lo langi kadi sa o mai na mai sa o mai petu sa o mai lan mele pete lo papa oi lo na winga anga le kali le ele kofi no winga e foni mai o fili ngalo le tua a mai te sa ya Petro ine e fili Yesu Peter avea mo wa tama pa ia pe avea mo wa sui o le sui o Yesu la that's the meaning of vicar of Christ the vicar of Christ o le sui o Yesu ile la ko ye maki Kuro e maki, o le winga ngaki. O le ki, o le symbol, o le authority.
le pule. La nganga. Ile se pule ke kam foi control mai ka. Ku e marsasa. Ku marsasa. Ku maso. Ya, fai fa ko hunga ko mo. Ya. Or the key, the symbol of authority to what? To serve. Knowing tau tua, au auna. Kere yo. O me re kuskusimen kuspai mai. O te re sau au nato. Oye, au naina. Pe au na mai tanga te te. No sau, o te au nato. Ya, na pa ki mo Yesu ia le yo mafaiwa. Ya foi langa. Tu lo ia Yesu, ia Petero ki pira pa ele ki ki via pule. O le ki te au na. Te leo lo to finga leo kofi ai oi. Ke le o na. Ya mena ke fa ko fo ma ye i ka ko wa ma tanga fa au lo ko fa tanga. Aka fa ko ka. Si o me ele ko kele o si o me ka ko o pes. Ana ka. Ke pisi ya. O ka so pisi. Ka me kia o ma. Ka ko wa ai. Anga va pe nga fo kali le tua ya ka ko. O e piko si pisi. Si le con pisi le tua ya ka. Esa, o le ko va yo ma me mo lo. O le lo lang ya ko le. Ma o le ngal ko wa ka ma ki va. Lo ka me ke va me ke pisi. Ai ma wa lo ke mi mo piko. Pisi o mai se me ai pisi piko. Ia le hola ko e petero. Ele se kama ngaruenga lo kofi supete la lo langi ato. And now it's about 1.5 billion Catholics around the world. Ai wale ko ke o ka e wa ia tuma pa ia. Ia sa sia fanga nga ko lo ko e pisi ke. Kasi al ki ku ele se speki. Ia se speki. Kasi aki ke ele foi nga ave ki nga ko foi meses ko foi ngisi kasi aki ki e kala te puni me tala lo nei te tala o me e fususielo nei fususielo ole simple la ki wa ke la fo e ko me pe le ko pe ke no na ki but it's just a simple ole authority por pule dentro e Yesu ya peten o meta na ilo ni ka kala ni ki le wa pole ro ka penga fo ni to fa e tu le me fo e fu susielo ni no vingor na fa punga fa ngo fi o me to fa e tama pa ie fatino ile langa te ingole Ekalesia e le mo lo langa tanga la fo yo e mai ele tu a me fo e ka ni pungi mo ka fio fe e te le Ekalesia suivo ayo Yesu lo langa ona le mo tangata la ko lai fusia po ima ele o fina ngal po ya o me ana o mo ke uka kan mo lai le kide le pulele io pre Ekalesia me o mai tatu te so fuai ka ko Ekalesia katoliko ye mai o mai tama pa ia amene ka ko kuspa ia me pa winga ingon kuspai ai mata upu e ka ole moral pole ethics ethical behavior tato e ka ko nang ka ko e la me le ole gay marriage e le fa ka ngai nga ye tato le gay marriage e le fa ka ngai nga ko e tato e me le abortion e fa pa u pepe ia o issues ia po life issues ia ke le Ekalesia na o ia na fa mai ia tama pa ia ele mfai ele ka fa po ia tanga tusa like pero kama mal kenya ia straight my fight but that's fine asa we go back to the Old Testament ia kenisi on to ele tani lona tama malontina ai ave fatasi malana ba ole avala le winga sa nga Yesu a woman how you got it down I think it
Ai le whakasi le sika. Ai, male and female. Ai le whapea le male, po le female. Ia, lea, onga le Ekalesia mena. No, e le kakalala mena ngā. Ia, ala e whai ano koista. But this is an example of me, where to put it in a picture. Because of me, I can go my Ekalesia, la mai tamapa ia. E kaunga whai tato. E sea, ala io i le tua. Au mea whai o le ka pungi me kako e leo ngā mo tato me, e leo ngā tasi ma le whina ngalo le tua, ma le tala le tuspa ia. Ia mea whai le ngā leo, sei te tato. E leo se whaporonga kako. But ole, ni ia sa loto tato mai ngai mea, sei kie kako. Because i le kalwhengai soifua o tangata. Ia, kusala ngā le, tuangata mai ele tato, Akako amaka mai lai i le 7. The faithful receive with docility the teachings by and directives their pastors, amaka mai kamapa ia epikopose o mai whiwhiau staula. Give them mindful of Jesus' words to his apostles. Maya. He who hears you, hears me. Ole pulane whaasoa lea na Yesu ia pekeru, i le au epikapo, i le au ostauranga e whaiwhiau ma, whaiwhiau, patele. Maya, ole upuane kasi Yesu, o e whaanongo ia tō, ma latu langona o tō, o e latu langona fo e whaanongo ia te. Oia, Yesu, why? Because pulele ala pete, me kususia le ngela foi, e whaanongo ia, le tua le lang. Le mau mai le evangelia Luka mta o school foi presumon por Lumen Gentium number 20. Lumen Gentium again, ia o se kasilio documents e se fuluongo le Vatican II, Second Vatican Council, ia foi fam tala mai ia ngangale tas, ia kofia o iai, Vatican II, Lumen Gentium number 20. Ia ka me mea le ka o le dogmas of faith, or dogmas, por doctrine. Ia o nga ia o mata o sisili o le whatutua katoliko, por le whatutua keresiano. It says, number 88 of Catechism, the Church's magisterium exercises the authority from Christ to the fullest extent when it defines dogmas, obliging the Christian people to an irrevocable adherence of faith, truths contained in divine revelation. Ya, Church's magisterium, then kama kanongo ko ingi o tamapa ia na fono e ale e popo la toia e ile la to pulele makanongo ku fetonga la sanga ya authority e feme mai e mai a Yesu Cristo ele se pula pequeno e pula Yesu Cristo a fangana pulele petelo e define meia dogmas ka ka foi lá ia ka ko Christian people por o fatto tua ka ko que sta ia e mata o per fatto tu I know e ko ke lea pe fe ola fa ke kai ngale me yo ke mention ke lea por vives sa wo mal ka ma pa ia sui va io ke visto lola ia to e ko fesiri ke ma le fie ia sa no tato tama pa ia ana for ka ma pa io no fa iva e mai se sa no nga Yesu me ta lai lo nei ta tala lunga pususia lo nei pususia lunga. There's no other way. Yes, is awa. Ia inga ka ko ora pe le moni le tono divine revelation. Po le revelation ale tua il tangata. Yeah, these are all part of divine revelation. Me mai tamapa ia tato epico po fai fiao. Yeah, it's all part of this truth. Therefore, handing on of the truth. Or the money, or the tour. Yeah, fai la ka hand on le money le. Yeah, I ka ke yo. Yeah, o ka ko ke tato fini ngalo le tour le mai mo tato. E ala mai. Sui va ai o le tour le lang. Yeah, ma le o sta. No, ja, maar zo spreekt hij Zo spreekt hij ouder. Po capo sapo, de fai io Kapite. Ja, wat?
So mai ki a komo for two all those. La kwa o ngasa. They continue to do the same thing. Ora, a tule moni. Awa fo le katoliko ia. Ai a rio so. La ya o fa ko ko. E kai fai ke me misa. La ya. La ya o ikamik. Ai a rio la o samka. Fa ko ko nga la ya o yo. Ese fa ko ko so no fa ko samka. No, it's the one creed. Per fatto tuo, tato. Ai. Mena ngai, su se mea ka ke whaia po ngai ki a kongo ngai su suangi pulipua o skaulanga eve ku pose o la vai ka o matua te mapa ia. They continue to preach the one truth of God. O le whai wale tasi. Whai wale tasi, o le whi awa tasi, o le moni o le tua. E wangi se, Ese ale kiri vanga maa. Iyo. Ma whaatino ngā au whi au tasi au whi au. Awa kas. Me la ngai ka ue fu tatu Ekalesia. Ia paa. Tulo e fu i se Ekalesia. Ekalesia. Katoliko. Nai mau kongo lea fu o le kalo le whatutua. Ia. O le Ekalesia. O te whatutua le Ekalesia tasi. E pa ia. Katoliko. Apostoliko. Wawai. E mea ngai wha, e paia, e tas, e katoliko, e apostoliko. Nale winga le apostoliko ngai e. Oi, nale winga le katoliko ngai. Universal, luna winga, le Ekalesia le na whaatua Yesu lunga, whaatua tua pete, lunga le papa, Petrus, Petri, o papa o e rock, Kefas, ke le hionga maupa. O le whaatua tua pete. Tō whiero pete le avea, ia ma tai mauluai tai le ka se mauluai le mamoi ai foi nangi fa pe mai o ngara o le lokura peke no e le lokura o le loto Yesu because why le good shepherd kasia o Yesu ia ma ko foi e foi kala mo Yesu ngai kon kus paia ai i le mele ngam fi Yesu ia pete pa mai pete pa mai Yesu ia peke ali pita quero falhar. Ei. Vamos a pedir. Ai quero ali eu quero falhar. Le umia pe duas se como. Ter e quero falhar. Foi cali foi lá e ele o pedir os campos. Se quero leia eu quero falhar. Ja, foi faco. 3 times. Quero falhar ali. Eu cauica mal. Eu quero leia. Quase só. Okay, no falhar, I would do anything for you. Ya pega coi. Kala kulia lu fu domingo. O fatto lo sia Yesu e tu sama tu mana yu te ya a si fa kolu pe ke mga o fa kolu me so guys. Ya e confirm le monio Laudato. Ya na wo kan fa kolu pe te. Wa confirm na ya lo fa pe te lu ya Yesu. Fa mala ya ka Yesu. Fa kolu fanga a mamoi ya pui a mamoi tausi a mamoi o nga pete ole apo ole leo mamoi mo tato mo tanga to le Ekalesia a leo mamoi silia ia o Yesu e fenga vesel nga me o Yesu fa vai nga Ekalesia lunga papa ole papa le per fatto tuo pete Ahora papaya mo tatu o Yesu. O Yesu. Ai. Ye se mel nelo langi. Ya po ye foi na so foi na o tatu ali o Yesu que o ayok. Me mal. Por colua o coia lama. É a nasi. Ele se sa no al tatu ali. E ka me papa. E fiu ale le oke fa pe fa sioki Yesu wa oki lo Yesu uma akole ia o so o ma apostolo ali ma liu Yesu aki ko kongo ele Ekalesia ele ma fa to o se o ni mana malo ngala ya fa me nga Yesu ya pete lo ke pole pi ele foi ko se o malo la o Ekalesia
La o kia mea oe. I. Wa le o sa we pui la Ekalesia. Wa fai to seo. Ile pawa fa la nei. Pawa fa la nei o awa fini. O awa le temonio. Ya, kau fai control maka. Ka ko maka madai isu. O le pawa le ngake. Loma. Kau fai a loma ka se le pawa o le fatutu yutai ya kusi upu le usia kala moa kama se au ala ko ke pinginga le ya le na ko fa inga o ala ko le lato ko pulpulema fasioti Yesu aya na fa fa na ko fa nga me kami mai foi Yesu li le sai ko ngol seko le Yesu o yuka they all have a part to play ile fasioti ngol tatu ali ilunga krusi skama o yuka e o foi a pequeluia o peque o ngaka kango ya chi se o ke pinga wa aila e poi kango ya ai e pa ko Yesu sa ko ko petel e le mena o sa wai e ni fu anga bang ni misa o sa wai sa ta fa na ya la to mo le o le fa ma ia mai fi le mula la e o so ka ma mas o so we mo se ila ng pelu pingi e au ya alu ese kalinga si au Yesu mai sulu la pelu fa mo wala pelu anga ko ya fa ese le mo sa wanga Yesu e ka uma mea sa e ka ko la Yesu a prai fo ka ko na fa le e ka ule le tango le pelu fano le pelu ya melalea o kamu he fa pipi mai ia nga ruenga lea a Yesu a Peter maka ko nga ruenga pela me documents of faith ia la magisterium e fatino lona foi o puli a mai a Yesu ke riso ia pe ia defining ama mela ia documents bo ka ko ta o Sicilio o tatu fatino Pasal pakai keinga orang mereka upule le Trinity Tastul pai. That's a huge dogmatic title ile Ekalesia katoliko ama Kristian. Asia wa ia ka ngoi ka ko ile tua etas etolo na ipotas. Ya ko wa ile ku spai ile mangi me ile se upu Trinity o sa wa. Ile pawan me ka ke loi ele tama ele dia ai ko dia na mention uma wa lato as kan ngora va pe tastul pai e ke fiu su se up tastul pai ya ale ngana na le tastul pai ngana le Ekalesia magisterium ya mai singa ngana fa fa ngofie ia le mta up Sicily ne ya fa fa ngofie na malama ma fo fau maloto tanga katoliko Christian people to an irrevocable adherence of faith ini ia ka ko fa ko matatu sta ya dem ta upule for example the Trinity ia le anga le ka ko ken ka ko mam la ma le tu a sia ni foi au ka ro ma le ma ngasa ai le tu ia le tu na fa ia le lani ma la ala le winga tastul pa ia le tu tama o le tu le ngai mia ngai ngapai dia na ma ko ngai tamatie ya wa aki kilo ye tama o le upu tama o e fa o tama ka me ya so already they were ye so tanga le upu tama maka fo I ka ye pengena ko ka o le tu o tama pasa etapu ka o sisi tua o tama asia ma ho foka ka Israel o le tua e le fenga fa ingoinga sisi it's absolute le ma fenga o e ka koma ko sisi pa ia fia mai Yesu mai ia la so Jesus ya o mas ka ko kalo ile tua le ke le asi ka ko ya yo ngi pa sta o yo so ka ko li e min ka ko kalo o ali eu mai do Yesu which is the only prayer nga o Yesu lo apostol o mai au ko fieta lo ma to tamai o yela deva eu lo nga ka le Yesu
O le upule whaasahan ka o se se ile tua. Mai Yesu, lo mātou tama o le lang. Hinga malo e Jesus a. Nau minga. Ke mea ngā o mai Yesu te talo lea. Mo kua mawhawhanga al sotanga. O le atua lefa mai maulu ngāre mei ngai. Sili esi. A mai e Yesu lang kakalo le atua mau whaatasi na tangata. O ia le tātou tama, tātou whanau a le atua tama. Malo sa mo le fiam. Ya. O manan tu le on festa malo longa. Oi pa ia. Ya. Ya. Se kau. Kau. Ia. Se vai foi. Vai foi. Ya. O para tudo. Ia. Pa o le por kalap. Ya. Dai. Fia la foi toi fatana fantu ile toi li mai o tanto por kalami ya awan fa awo mina mole so ya la va mo lo fio ya ka kwa ba ma lo lo ka ko fa ko ngale ya sa ya ko fu mo ma so ki e ku le fu ni apa ku la ko ka ko mai ni me dogmas ya o ngi fe faces ka fo ko sisia yo TV dogmas DOGMAS por doctrine. Mata upu Sicilia o il fatto tuo katoliko por il fatto tuo cristiano. Maya, these are lights along the path of faith. E ka ko fakoku, ave mai o ngara ia mata sisi. Ya, e pini moli, e susuru kako wala. E so ngi kako, okay, e afo i. Mana matile maloloto tato mana ia tato fatto tuo. So, me ale ka wai mo me dogmas, ya, po doctrine, ya, po mata sisi, ya ka kena ngana i tele temi. O dogmas wala illuminate pe susulu me pisi man lama, ilo tato fatu tua, fa man lama ilo tato fatu tua, ko kele tamale Ekalesia sakawiwi, ola sakawiwi me mata sisi ya tastol pa ia, Augustino, ya, o Thomas Aquinas kau dia foi Agustino le ngale alfa pe puri malo ko malu ma fa formicacio makapanga ala e mai kiki kamai pula vai ile tafanga janone sila gloria o Agustino me fa ele mai ele kau aja ku pule mai uma ele sami ako ale mai pu mai pule Akala Agustino mai sale ele me fai ka se sabi lalu langi ako ali we ke sa punga ele mai ya apa mai kam ki ia sa o ai si ya tu no foi no fiero o mai sami atole tu mai pule le noni ngai ron me kam foi ke mal malama tasul pa ia wakanga o e palo fai ai e ma foi mal e foi o ngai so fai ngale mal lama to ya e mata sisi o tasto pai dewa alu ro ko ski o ma foi mesmo to sa le kam ki e ki lo la le que deu o sami e vengo fien ko mai pulia an kom foi mama lama e il tasto pai ele vengo fiel mesmo não pode é impossível e pelo isso foi como verso né mãe é me fai cara isso é me fai uma merca me la fa o se pule ia ngai do le afo de e foi cara mau nga sao malol o kanga i e que foi no filme mau nga la mia di wa que mai puli as e que diz que mai pu essa foi a mata pula le e fica como a favor que eu pega vem o cena ya la tavo e meio o dogmas o nga ale Ekalesia la mai tama fa na wa tama mai filosofia
Ekalesia ia e la fa mam ram se awal pa pengo fi ia ia mam ram mo fi mo tato le fa tutua. Dogma's coherence is found in the whole of Revelation of the mystery of Christ. Lumen Gentium number 25. Inga, en fenka kumam lama mo fi ile Revelation por il fa lo mai o le tua e tato daga ko makamaka il misterio o le fio mai o le tua e ala mai a Yesu. Mea fu le nga fengo fi un ka kumam lama il misterio le tua ina wali tino tangata mai le tua e ala mai vinalo. Sa fengo ka ai ke vivo ele o Yesu. Maka kilo mai Yesu me. Ini tangata fengo ko inga falongo fenga ka. Ai no wali tino tangata Yesu e ala misterio o le ngalo nga faola a Yesu lola. Leu fana mai ka ko wa ia nga me nga fai ka ko fa ngolongo yang launga manga o eu fengo fie da ko mala ia tua le vai e ala il misterio na venga fa ola Yesu lana. Yeah, conversely, if our life is upright, na afeta tu soi fuanga e na ngaweka ke follow tu la fono le tua maka ko wola tato tangata fa tu tua. Then our intellect por ka ko tamai mal tato fa moe tato our hearts will be open to welcome the light shed by the darkness of faith. Ngala. Knowing our disposition, knowing nga upu ore tulanga ye kako, inga ye tato wola, fa tau le tua malon finngalo, awa o nga le Ekalesia, ia ngong faifo ia, o nga kako appreciating ia makako amane ia ina, ma welcome, ia le malama le, e ala mai i darkness of faith po fa mamlanga ya le Ekalesia ala mai i mata obsisi le fatutu ya me ale tawo i mo tato wai ke le ngi ka po ele ni angelu ngo mai mai ka tanga te soifu ya ngata ya Yesu le vai ya o apostol si o mai te le middle age ka ma le Ekalesia ya ke le la cosa per con calmo lo mi le ka ko ngaru nga fo fakas e fo si au sao lo lava ko anga su ia ke lo tato ye su fi au e la ko fa lo ngai meu tu spaia ia e si o sa ta upo fa lo ngai ta si ia e foi nga o e ta si pe o le ka ke fa ku temni mena le e se le ka wo ye o le fio mai mali tino ngato le upo le to ia Yesu ia ha pena fo na so fo mai tama le Ekalesia ia le pi fa mo ia e tato mano lama e meta obsisi le fatto tu io ma che mi nia ka ke refer la kusia e kusi ta ia la angai fa au ngai ka ma pa ia u fa atu i wo mo atu ia tato ia ngai ka ma o le Ekalesia Saint Augustine, Agostino, for Saint Thomas Aquinas, Saint Jerome, o kasi mo saints. Telo sangat. O sangat o kangaka fu ia ka mamay. Le kilo la ko sao. Ia fa mam la mo pe ati. Ia ta upu ia fa tutu. Ang le ka kamay ia ako mo fingkai tato. Ala fo e ko finga o stala ia e ke valu iwa se fulu su luogo sanga o i se fa pate esa e a study not only scriptures but also the theology philosophy theology scriptures e o metawai ia o nga tanga te pena mo le ngalu ngale o stala e le ngale o singa misa you need to teach. Ka ko foi a onga tala le. Ka ko foi a onga tala per fatto tu. Ka me la sobre la vera il est the supernatural sense of faith. Supernatural no vinga me mai lunga kula. Lunga ko le natural
Super. Super. Lunga ko le natural sense, natural ya ka ki lo me ngaku. Al supernatural sense of faith. Lunga or ka ko fa ko. Ya la fa mtana mai libertas. All the faithful share in understanding and handing on revealed truth. Ka ko umani. Before ka kan wat ke musol. Ese fa ko le ususol. Ese fa ko le lumba. Ese oia. Tasia. Ngia ka ke kau fai ka ke malama. Tato fa soa. Tato fa tuetas. Le monietas. O le moni le. O Yesu. Le ka ke fa soa. Ya wala es. Fa sakrament. Ya. O seninga. O alawa. Ya. Selma ngai ki kilo foi o toe ola mai foi ya uta ia ki kilo foi anga fili fe o talo mai nga mai ka me ki ya uka la na ke winga na ola fa tutu ai ola se sinta tawa o lo ta to fa tutu lo nga winga pe o kan misa au kalavo ore au ka divine mercy au foi pese we all contribute to the one thing, and that is the truth of Jesus Christ. O queria mai foi ka ko foi pese o pate. O queria mai foi ka ko o pate. O queria mai foi ka ko o ka ka ko menga ti ven mesio pake. No. O que mai o ngo Yesu. Vai. Ya wana fai ka ko tong yang ta toma pa ta to sao me fa se o que me foi ka ko kus pa ia au mo fie me ia me pisi. So all these faithful have received the anointing of the Holy Spirit who instructs them and guides them into all truth. Me ale ama o ia ka mo ia ele va pe se poco o ka misa po se ia ka mai o ka no me o maka ke au nai fa mo matato ile mana le nganga pa ia ale le nganga pa ia ale Yesu ese me ka ke mo fa ia e ka ke mo fa ia me uma ona fa tasi mai ale nganga pa ia le fa mo ye Yesu lo na apostolo se yo mai ke mi ona nga fa mo ia mai tasi a Yesu for all time for all generations e ko ke pole o te au le mai nganga pa ia tai to lua mo to ale la le nga pa ia sorry ese me akele pa ia pa ese me ale ya ta fa mo man to nga pa ia. The whole body of the faithful cannot err in matters of belief as a body tato ole tino fa misterio Yesu ile lang Yesu ole tato ao na tino la ka ko Ekalesia ele fai na ese o le ao ku no o tanga tai tata soi fu tata e alo ngao ma le tino. That's the metaphor ya po se symbol ye fa nga mai Paulo ya tato mai Yesu o Yesu tato ao tato o le tino Yesu ka o le tino fa misterio Yesu. The whole body of the faithful kako uma le tino fa misterio Yesu pole Ekalesia no langi atoa cannot err na lengo ngame ya wingo ngame lem fa on kako se meta upu o le fatu to e lem fa esa kako le kas esa ye yao o Yesu ye kako lang kako se vangana tangata yo wan se aya me o ai tatou mai leo mamo sili o Yesu Peter au apostolo tamare Ekalesia po ma o stalanga ele kaunga o misi ka o as a body as a whole body tasiale le ako le mon o Yesu o le Ekalesia le la loranga as a body Ekalesia ato le lolangi ato e ka o Catholic Church, which means universal church. Ya se I fatu lo ko fo ngai tato usomo to fa finyo fo Ekalesia Cristiano ai pe ole ka ko o nga fatu to tato Ekalesia katoliko
which means everybody. Ia po le atu lau po ngaka uma. Ia lai ka wele. Ia po le tatu mama anga le. Le whanau kako sise. Pea o kalango ako. E o me ka ke whai o i ka kopulea. Hei whai o me lai whai o i pulea ngā musira. I mea o le mata upo le whatutua po me i dogmas. Ne whainga se. Ia, ka mai era le dogma le papacy. O dogma le papacy ka mapai. Ele o kike e sila pe o popele o ele sila ko no. Ne ka ko ma lo langi atoa ka ko ka mapai e filfia. Oi. Popele o sila. E venga ko se, venga ko se. E se vanga ka ko fise, pe mai ele so popele na popele. E vai. Au mea o malawai dogmas ma o ngana kasi tab sili ya e kasi e kalisi. And that's the beauty of kako Ekalesia. Lo ya. Le ya le whatever pe ele taulan tatu se. Ya. Tatu ni al tino bis. Pa fel mele na tupu mai falan. Ile kamapa o ile po ile. Le tupole. Katinali. Ya. Afolana. Sebenarnya kalau ni miang tu, sebangga we mana wa oye kisi, ya kamu sekolah ingat, wo mengawala ya, kalau ni orang Korea, ayo dia orang ngale Ekalesia. Ni ngapi kau itu le wholeness, sense of wholeness, le kangaka uma, fanya kanga sisi uma kanga uma. Fia kasi mereka piyoma tangata katoliko ilo lato patu tu. Sa wala la usama la kalenga la be. Como kwa mangingo ali le po se o takale wale wa ko inga le feb o le falangi. O katina. Me kama ho isa o ya ka fo ma pa ye o lo mama. Ya ai o nga fai lo fo ngal Vaticano lua. Sui nga fo ia fa ngana le ngana sabo ngana pik ngana kong o ia ngana nga nga pa i ngau sui el tama pa ia pope Ioane Lusutolu kor le fongo le ola le fongo le Second Vatican Council por fono le lua Vaticano ya pe lo mal Vaticano i kerkan wai mai ai pope Ioane Lusutolu le ngai wala winga fongo le mai o kau kalai fa malama kalai fa to le Ekalesia mai se fo si kako mana winga fo le fa tu ya la le fo ya ale pa mai lo le si va ngore fo fa nga ta tu ngana asoia au le ki o fa lo mo pa Dominus vobiscum Hectus kasana na misa vai fi awa makukua pala lang saya ya mai ka maku ngana ya fa ka lo ko ko le mama na ma pra no le upu e ka ukala il fanga palatina ya kasiana ngana le Ekalesia le lo langi ato ma foi manga ole Ekalesia foi ya fa mati e kasio le Ekalesia e kasio ngana ya ala la wo mai foi ngi vai tau ya ko pe Ioane Lusutolu mai ya se mga umika ku sisi efo la efo kasi efo fa ngala ba le vernacular po le ngana la ba le tunuria fa ila ko sani na esa ya le poto le tama pa ile ama ina ya ka ko mama e fa fatasi le moto anga ko fatasi fo ia malonga na man malama esa ngana samo le kiri wa ko ile ya sa le malama ai ke lo ka nga ngofo ele lo mele ku mai ba foi fasa ngul papa ko o pate ya ngapa wan me ki ku fasa ngul pa ke la so pa ke ko mai Yesu o ko ai ya wa fa mai ni pese wa la ta wala ni ke ni o la wa mafai ona fa soa leo se taulanga matangata ya mai kele yo me ka ya lo lupe nga makamai meio le Vaticano lua
Makaliho ia se pe ia pate sifi lua o tangkwai. Fai kau ia kus pa ia ko fai kau le wang ia ko la uma mai fai uma ia me. Fai ia misa. E ki a ko me ngame. Pawa ka sa pi ve luktan la ko ki ke luma. Ora ka misa. Pawa ka fa ka ngai so dia luma yo le. Ole ura kinga. E la capilla ka ele ka mo lu ko la ko avo. O kanisa ya o no yo. Ya ole winga ngale ale Vatican lu. Ya le ufa ma ya le Vatican lu. Fa ka ko uma le ka se ka kan le body of Christ. Ya e fori nga me fai uma pa ke le me. Ya le fa mai le Vatican lu le. Nge ka ye na ko wa lai e a mo fio mai fai ka ku spa ia. Ya mai le usu salamo. Ya, mai ska ko fai pese ka ko loku sa mole. Ya mai ni se ku for comunhão, vai. Fai uma le sao e ka ganga. Ko for uma le sao. Se melanga le se makang ofiel mele. This characteristic is shown in the supernatural appreciation of faith, called the sensus fide, called the sense of our faith. Yeah, as supernatural. Wah, winga le ka ko a. Ka ke mai loko mo ya ka ke mai ka ke lo le ka ko ma ko male. Supernatural being. Me se fu la tolang pa in misa o Yesu. On the part of the whole people, when from the bishop to the last of the faithful, they manifest a universal consent in matters of faith and morals. Ngala. O ila ka ai ya makako wola ngai. Le universal consent. Na le universal consent. O ina kako io inga fakas. I maka upu le fatutua. Ia wata upu ole amio ton morals. O ina kaka mo ni meio abortion ia. They come under morals or ethics. Ia mela nga ia fai kako fai uma. Ia e fa kangalo wale ke lo pepe apa. Ia. Ini si mesa nga me. Ya le ko pua le se ka ko fai uma ka ko se pe ka fai nga pe ka ko ma ko nga ya fa mo o to planta lo wa ke le yo le ya ba mo ko li li lo ma ko fa ya o me ya o fai fe ko so se no ua o la to ye e ma mai su fai nga sa fakakal ngoa no me le we ma fo la mai fakakal ngoa so ese fo fakakal ngoa foi piau ya poca posa you know ya me le ole kupulo fa la nya le fa o we then you are lost ya la me fai kasial no fai ya ola wa o se ta ya o ia i lo ma fo ma lo ma tu la ya. Aquel lugar fefe hace. Fefe or matambuli. Yeah, but hey, look for help. Nako ele ele ko. Victim support. Yeah, really. Mawali so strong. At least so skangaka e ke fa ko koinga. Yeah, mai so sang mo i ten fanta. Yo, ele fengo finga ke. Ta ua tala noa. Fa soa. Ele tangata e tau i na tau ai lau tana al fai fai ko ya matatua ile ainga yo matua tala noa ya ile mele tupu me no ke lo me ele fica mo ma o fefe ya wa e no fango i na ka faso me cha e fica no kai oi i o fa mai fa to sana fo sa bola que llevan a volar. Ya ale que María me tocan la cosa. Ya no fue me habla por contis. Ma fue la sol, quand fue espero que tipo un poli. Wala ko. Ele lo por pan bien no fa por su. Ya por si viole so solo e como qua. El guardia o padre mia por ka ele como me malo pa
Pasano. Ya fa ko akama foi ui wa ia. E fe na foi ele se seria. Olha ele na kau. Yeah, just because esa passoa kaka le finga runga uka for mai. Yeah. Also le mongi alofa natina. Natina. Yeah. Sele. Como kai me ki foi esse fa ai uma se. Just that moment, that second, kasi sa ikone. Yeah. Oka a fie lo langa. Iyo. Pulunga ile langa. Longa. Ai fa soa. Kala moa. Pa. Na kongo. Pa pe o nga o iyo. Te me mo kwa kupula. Ale. O kupu so depo. Ele lo ku fa fie se fulu ia o ka maka ia. Iyo kupu ele mele. Nela le kawe. Ya. Ka mai la ia le. Ka mai salam. The task of interpreting the Word of God authentically, nefamai or kyuke or le fa'iliwina, man fa'ungaina, or le upole tua. Ina ia sa'o ma ia moni, ia avele moni. Yeah, they're entrusted solely to the magisterium of the church. O faiwa kongu lava ia o le magisterium. O le magisterium, kamapa ia, and the bishops in communion with him. Ya kawa fulani in communion la. Wala le pope, ma bishops in communion with him. Popes or bishops la ia. Ye awa fakas men kamapa ia. Sela kakare falangi dengan apa? Iya. Oleh via awa ia, ia pernah ngambil. Via awa ia. Ya, ngala. Ya, ang kupu fo ikem le Middle Ages or the 15th century. Ever is kakoko ingo Martin Luther. Iya. Ya kakapate dia Dominican ya. Priest ya. Ya o foi ana ya pai ingo. Ngai sa wai isi me. Imo meo le kai kai se fo ya. Maka dia fo epiko poma, maka mapa ye. Disi vai kau le Ekalesia. Ya sa so o fai pau. Ele fa pe la kunia pua. La to tangata. Ai kemi ngamangu malo ai na koku ngau o menga. Ya sela ko fai. Ela fo lang malangai lo wale. Ya fo le protest dia Martin Luther. Martin Luther. Sa ola ye isi me. Alfa tingo na pe me ngawa. Ya kia wa ya pe me ka ki masange. Ola so pure. Aro kan mo ko mapa ia me la ko isi ka ki ngalo. Ya pe ku wa ia. Awal ese ia longa. Ese ia fai langa fa rawi lo mai langa ki te ya. Fenka ke si e ka. Fenka. Oh ki. Ele is coming. Ekalesia Catholic, I think it's 1.4, 1.5 billion. And that's a big number. Fai ala ka ke fala poco mo foi ka ke. Oh. Le Ekalesia. Ekalesia. Fai ke ye. Ke. Wah, good. Yeah, but maluka ko lo ngo fa pe o Ekalesia sawama. No. Oleh Ekalesia, ya ka farong long ngi la so nga fiasal ko pingo petero. Ya. Au na. Tau tua. Ya na. Ko kua la petero man ko kua la wa apostolo, man ko kua kamapa ia ya mau uso ko e ko po per ko kua nga ka ko Ekalesia o sta ngam. Apo sa ela. E mali o ato ale o le se awa. Ke le ko ko le fai. Iyo. Malo, sa ko lo fionga ya o te manat wo ftau fo ma tataimi. Tai. Ya. Ai o le nganga fa ftai lo fionga pa tele. Ya ona la va no lo mau pe. Ya le fo un fa ye no fa wo por kala me le so. Ya ai ye fo tel tunu. Ya. Ale ngo te malo ai le tai sa waso. Yo. Ya to fe lo ai fo lava yas. Tai amo le so fu ma leolo ya ona fa wa fu le si so o ma tatu por kalame ai mo le so ya manato tatu por kalame na mo ne yaso ma liva yaso ya fa tele la va mai mo mai to fa ya tu ile company le well fa be fon tanga luenga so fu ma loina ya mai se fa na tonga le utos
mo le lango ina le po kalame o fai ai na vinatu ya fa tai ila tu mala volo muli pe tatu po kalame tatu va tai va tasi le fiona patele ya mo le ava no ma fa so ya tatu tu fe lo fo il vai sfo ai manuia tele to e le yaso soi fo